practice ko naman pong king terak dareng ay ta Kenny, Kenny kayo po. At syempre, ausan kaya pamurin po, in kaya katamong konsehala Bing at in kaya katamong organizer, Sir Brandon. Opo, konsehala kay ni taong po, si Pingan tala po rin kaya katamong kandidata para kayong Laguning Aita. Konsehala, nanong aus kayong ketang terak da rin kaya katamong kandidata? Baliing terak po itaya pining kaya kaming Ay, kaya tribal Dagaw. 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 O, punay ta pong main step. Opo. Pakyapusan ko lapin po na din. Very simple, pero akit mo po na ita talaga ing moves na rin kaya katamo pong kaine po, rin kaya katamo pong kayabe Kenny. Madam, dini nga anak ka rin, chapilano mo pong banwa edad? Atin pong 13, atin 14, Yes. 15, kasi ang Yes, gala pong 16. Okay. Desa naman pong magkapampangan. Yes, alam po. Opo. Malyari nila pong kutnangan, tunggal-tunggal. Sige po. Sige po, unahan tayo siguro i-miss, nani, sige po, talan may biyak tayo pa. Nanong lagyo mo? Jessica Sandig po. Awa. Nano mong sabi mo na ating kompetisyon, na ating ligligan, or ating pageant para kaya kayo na Aita. Buri mo ba talagang makyabe? Opo. Bakit mo bisa kang makyabe? Para po ipakita po na kahit po kami ay Aita, na Uh-uh. may angking kagandahan din po. Okay, thank you so much. Oo, at totoo naman na ating ka talagang Laguna. At congratulations kasi may kabi ka kayong competitions. Siyempre, kakatampang may itong malago. Thank you. Ikain naman, nani lagyo. Kamaljit Singh po. Wow. Ano mong may kabi ka Kenny, na ano mong sabi da kaya ka rin kain mo, kaluguran mo, pengarin mo, sinabi da talaga na may kabi ka. Opo. Gusto daw po nilang sumali ako. Bakit? Ikabisa na ka man. Opo. Bakit? Kasi po pangarap ko po talaga maging Miss Universe. Wow! We have another, Miss Pia Wirtz back in the near future. Di ba? Thank you. Siya naman. Lagyo mo, ma'am? Wenaling King po. Wena, limbyasan Kapampangan. Hindi tama. Ditak mo pa, pero at least nakakaintindi ka niya. Si Map, may kiyabe ka. Buri mo talaga, makiyabe. O, ining first time mo talaga? First time mo po. First time mo. Nan mo sinabi da kaya kanya, nan mo penamdaman mo niyang, ika yabe da ka king Laguning katutubo, ning Aita. Halo-halong emotional po. Bakit? Masaya? Nano mo kung makanano, masaya ka, kinarog, o nano? Mesaya po. Kasi first time po tapos may yabi ka kanyan. Tapos expect. Wapi naman po niya. At least sana tuloy-tuloy na. Salamat. Sige, i-miss malago. Yan. Ika naman, nano mong sabi mo na atin ng Miss Aita o Laguning Aita? Kasi dati ala naman, first time ngayon ni atin. Ika para kaya ka masanting Aita. Opo. Bakit? Kasi po nung ala pong makanila pong ala pong Aitang magkay po, Laguning Aita. Buri yung kita mo rin na siyempre. Buri mo po apakit kung ano po yung talaga yung tradisyon mi, kung ano po yung kultura mi para king Aita. Okay, thank you so much. Intutukin naman another beautiful Aita lady here. Opo, ma'am, ika naman di ba, at syempre first time tamong ating makanini. Nano mong sabi mo na dininanda kayong chance na magpakitang gilas o magpakitang lagu? Siyempre po masaya ako po kasi po ikami pong Aita, apakit mi po karela na kahit na adyang kulot kami, agyom mi pong ipagmaragol kung nanong atin kami at nanong kultura mi bilang Aita. Okay, salamat. Nano kasing lagyo mo, ma'am? Maika Takson po. Thank you, Maika. Okay. Konsehala, makatulala po rin kaya kayong Lagong Aita. Elan po lago. Biyasala naman po makibat. At balo da po, nano itang purpose at atsula po kayo ni. Bahit mayari, madam, buri kong pampakibaluan. At saka kang Brandon, kayo ni kayo, usag kayo kayo ni. Brandon, nano lang mo retang activities tamo. Ika pa, madam, kaya tang first one and day, kasi balo ka pati ang Aldo. So kaya tang day 1 and day 2 na retang activities tamo. Kasi excited kami, baka nano lang kaya retang activities areta. Opo, ketang first day mi po ya pining opening. At mag-present lang naman po ring Laguning Aita. Tapos, king opening mi, atin mo rin pong mag-monologue. And then,
syempre welcome nila po rin bisita at ipabalumit ang programa. Second day po, mag-start na kami king laro ng lahi. Opo, reta Opo. pong games na rin Opo, opo. Aita niya po. Opo. Tapos po kayong Sir Brandon naman. Kareta pong itang day 3 and 4. Tama po, nala po reta asahan tamong activities. Nakapaloob pa rin po dun sa day 3 namin yung mga laro ng lahi. And then makikita din po dun yung mga traditional kapag hindi tawag po namin dapog tuwing gabi. Kasi meron opo, po kaming opo. ginagawang dyan pag rituals po. And then yung mga ways of prayers namin, which is yung dururo song po. May include din po dun yung dagaw yung nakita nyo kanina. And mas doon po dun sa activity na mas makikita nyo po kung yung mga details ng mga larong dagaw, yung dagaw po. And then dun po sa third day po namin, sa morning, o yung fourth day po namin morning, meron po kaming tinatawag na pamihalwanan. Parang trade po siya, bazaar po. Makakabili po sila doon ng mga trade fair. apo, mga tribal items and mga handicraft po na made ng mga kapatid nating katutubo. Mga flutes po, edi yung meron din naman po kami doon yung mga ube na kadalasang binibili ng mga kababayan natin. Yan, sana puntala po rin kaya katamong kabalin, lalo na kaya Mabalacat. Bakan pa naman, akit dala po rin ang products na rin kaya katamong katutubo. And then meron din po kami doon Aita Got Talent. Kasi, wow. Kasi binigyan namin ng chance yung mga kapatid nating Aita na alam naming may talent and para na rin ma-enhance yung mga skills nila, talents, and mabuhos yung confidence ng kapatid nating Aita. Yes. And then last yung namin, after naman po is yung Laguning Aita. Oo, yun yung ating pinaka-highlights Apo, na Laguning po. Aita. Konsehalo usimap, poto, reining atin tampong kayabing aitan kilalakinan kayo, ni po, poto, kaya magtampo, o talata mong santing dareng Aita. Oro, makananuya po ito, next year siguro. Planuhan miya rin po, isip miya rin po yan, bangkanita naman din, kalalakihan, ay ta naman. Pakit demo rin isang tinda. Yes. Siguro by next year po. Opo. Bali, ini po, pilot, ini po yung mumuna tamong pamigataw. So, at yutan pa po kitang prosesong alaluan tala pa po nala pa retang alibang activities, i-enhance tala po retang activities. O si madam, mapansinan ko kasi na, ganaganang organizers you. Kaila, ay tala. O si makanita po yung meging kain na nin kaya kayong festival. Ikayungan talaga yung ginusal. Opo. Kaya nikunan mi po talaga na yung bawat katutubo talaga, uling syempre kaya kami po yung programang ini. Kaya yung sabi ko po at talagang kinumbinsi ko lang na misaub-saub tamo kini. Misaub-saub tamo uling ini, yung programang ini, kaya katamo ya. So, ining pagkakataon na ipaltoyo naman na pwede tamo palang mag-organize makanini. Pwede tamong manimuna para king programang ini. Yes. Kumusta naman po